Pozdrav ljudi, s vama su ponovo Montenegro Tutoriali i danas ću vam pokazati kako da napravite Snješka Bijelića u Minecraftu, pa krenimo. Sve što vam potrebno su dva bloka od snijega i jedna bundeva. Ovaj Snješko je vrlo koristan u survivalu, pošto puca ove ostale zombije. Ovak skeleta i creepera ne može im ništa, pošto skelet dođe njegu, puca ga i odmah ga ubije, i creeper dođe, pukne mu i on je mrtav. Nema nešto Snješka Bijelić jak damage, slabije, ali dobro. Dobro je za ovakve ove zombije, slajma, pauka i ove ostale momke. A Endermana ne može pogodi, pošto Enderman se teleportuje i nema šanse da ga pogodi. Enderman vidi kada on gađe, samo se teleportuje i to je to. I ljudi, to je to od ovog klipa, vidimo se u sljedećem. Ćao!